ngancurkeun rantai penjajahan bangsa, berjuang nanjirkeun Indonesia merdeka. 17 Agustus tahun 45, puncakna revolusi sakti, ngancurkeun rantai penjajahan bangsa, berjuang nanjirkeun Indonesia merdeka. Waluya rahayu bangsa, basa walagri wibawa negeri. 17 Agustus tahun 45, puncakna revolusi sakti, ngancurkeun rantai penjajahan bangsa, berjuang nanjirkeun Indonesia merdeka. 17 Agustus tahun 45, puncakna revolusi sakti, ngancurkeun rantai penjajahan bangsa, berjuang nanjirkeun Indonesia merdeka. Nusa waluya rahayu bangsa, basa walagri wibawa negeri. Agustus tahun 45, puncakna revolusi sakti, ngancurkeun rantai penjajahan bangsa, berjuang nanjirkeun Indonesia merdeka. 17 Agustus tahun 45, puncakna revolusi sakti, ngancurkeun rantai penjajahan bangsa, berjuang